Di sini kami akan menyampaikan doa apa itu. Selamat menyaksikan. Jadi jumlah 40 hiji obat wajib dirasul obat muhal dirasul hiji nuwanang dirasul jadi jumlah salapan rajam 40 hiji jadi jumlah saya 50 ujur yang bakal malapadul hawadisi tiamu dinafsi wadaniyah kudrati wada ilmu hayat sama kaswakala muriran muridan Basiran mutakaliman Aya bebelang berbeda jengkabe mohanya Jumlah jannah Wiji Allah dinajatna Wiji nasimana Ibadah Sifat
Ilyas